Unong yalam ka UDP but nong yalam ka Liang Persha ha ka Khasi Hills Autonomous District Council uba Tita Star wal khain ulakin tho wa ka jingba mishim benta jang UMP ka VPP ha ka election menjadi speaker ka Lok Sabha balong ha ka si balang kalong ka bam shong nia satya namar ubri uban shong ha ka shuki speaker unde ubri ubam sha liang uba TW khain ulakin tho ya kani halor ka jingpin bena ba UMP ka VPP Dr. Ricky AJ Singkon un amishim benta ha ka election jet speaker jang ka Lok Sabha Ula ang bagani ka raja UMP ka VPP kalapin sayong ya kipai ba nong jit wat bundu kilakin tho akirin san social media bagani ka jingle UMP ka shillong kapin ipin ban kumba ukershan ya kalyang senchar. Hajing siya ngam basudey dengan komen si halaran balaka. Yan kay kumuwi pat makinang siyong sinong. Yung kasilong parliamentary constituency. Habang nilayo, ningkong habang nilayo yung MP, yung MP, kumot baro hingga kanan. Kumbalong mental di MP juni. Habang nilayo yung MP, habang ipay yung space for parliament. Ipat ba, expect ka rule ke jong MP di mo ang sa parliament. Kata legislature, kumot kajudan arliang. Kui ka relief, kui ka opposition. Ngayon ngayon mentalang baki social media, gabun kila comments, ito ni ka tinggal kung MP jeni, Dr. Singkon, ba indan hata ruling indan hata opposition indan, jadi laral dan syong marway. Ito ya kata, kasi kita laral dari start ito ni, indan ni. Yung rega bang ilang concern kalau ba nisyu semua sanut pat kung tipat ba. Kaya kajing mentoy kada tipat ba kinyo. Lada kata kajing lo kajing lada kade ka bara kajing mentoy kan bahas dia. Kabaar pat halo kan kajing dia hospital. Hi hospital uday borobor patung gariti sensar di India. Tagalong hata legislative atau state assembly ini apa parliament. Ani ada council tu ada ni dia ke Jerman. Kamu ngipin iba hospital ulang neutral. Kaya bang ijit yung griyo bang panyay ya kayin barbar bang long neutral. Kaya uday bandon gajinya day yung baro ki MP day lagi. Sila da MP jeni lamar bakadon da election abstain na. Kabumut upen iba umbut yaw ruling umbut yaw opposition. Na system gajing snow nakalyang ka nga ba. Hakaduro kom uniw MP uniw speaker un kaum yaw MP jeni. Kaya ka reaction ng speaker. Subo ka reaction ng speaker kalong ba unumdahin kan namarun ang ni MP pembut yang lani uklaman simbenta ka speaker election. Kaya sudan ka tagajing sino mo. Kamday ba kan po na ba kamo na sudan ka tagajing sino ba yo ka kaktakan mo. Namarkong MP hantay dan kam sibun dan kam diperlok. Wah bandung sila da yo speaker ba suku ya kajing dan kam yi la banbu ati komiti kita kira kemudian ada ilah bandan hati kum member jadi parliamentary committee ilah dan contribute sibun no kalau dia bagi ain jadi dikamin jadi ini become bagi kok parliament tengah ngaso ba kami karai kapan sayong ini kan kita ba ni dia apa lagi ba isu ni kan itu jadi ngai mentasi dan berkomen lagi ang ba kajing bom abstain no terlalu kumba kasan ni karuli yang no entah jadi kita tahu ni effort bak mah ya baik punya kayak punya bisa ini nak justru bagaimana kalau cara kita ngambil somnya kan marah jir kumu member sama parlimen dia bentuk form dia bentuk itu kalau akan kita